ยองคราคำจางามุกะจาลานะ YouTube channel เพื่อ subscribe กันแล้วนะสิไอ้ยังไงอย่างมึงไอ้เจ้าจูเจ้ subscribe กันแล้วนะอย่างรีดมันนะพิชอนอยู่ไอ้กลุ่มพิมพ์อยู่ไอ้อันเดียว WeChat ก็มีอะไร Messenger คุณน่ะมีอะไร Viber คุณน่ะมีอะไร WhatsApp คุณน่ะมีอะไรมันนั่งนึงไงก็ที่นั่งเพื่อไม่ศึกษามันค้นสายชิงเลยก็สกับบางไอ้เพื่อไปดอมแล้วก็ไอ้สมมุติไม่ศึกกันแล้วก็ไอ้ record กันแล้วก็ไอ้เพื่อกระดาษคู่ไปมูครากราคู่ไปอยู่นากูไอ้ไม่อยู่ไอ้ระดับเพื่อสุดดันอยู่ไอ้แต่ก็ใครรวยระดับไอ้ซอฟต์แวร์ง่ายมีหลังอย่างไม่ใช่แต่ซอฟต์แวร์เพื่อPlay Store จากก็ไปตามไลน์UNSE Unseen Messenger una kada ja dapat prueba dapat install ka okay ante dapat install kalau lang sa inga ja dapat prueba Unseen Messenger software prueba sai tesle ko dapat si agree kalau la na continue dip na permission jo na and add permission ko na ko allow cho na ngo chang continue với dip na permission với PI te ko si PI permission với cho ta tu ngo chang ai sin de ko ta la sun nei WeChat ko na yu na nga chang WeChat ta na Messenger ta na de khong nga yang de khong sa continue dip na ngo chang okay sai yang ai ai cái nào nghe bạn nào ngay phải message xả xuống này chấm đó xuống là message xả nó chỉ phải recall là có xuống này rồi ok á sao WeChat có message ngay sang ngoài bây giờ recall là có sẽ định này phải ngay mua được đấy chỉ cái này ngay lại cả đất đấy cái này phải ngay mua được đấy bây giờ mình á Unseen Messenger có gì vậy nó có gì vậy sẽ nó có proof sai WeChat có ok đã si recall có message có just now ok nga phải si recall lo la ko ai en de da che tin nga am nom dang ni sa da dai lai ka phải tin nga ngan thi group si actually xin ni recall ko de be mu lam phải sun dan mi ai de ko na mai ai ngô ja phải grang chan mi lo che ji ko ba sai